hajat nih. Ibu? Oh Ibu Naya. Ibu Naya. Oh Zainal Abidin. Bu Naya Zainal Abidin. Bu Naya apa sih begini? Bu Naya Zainal Abidin. Bu Naya, Ibu Naya sayang. Oh kan senang soleh sayang. Senang soleh, senang soleh, senang soleh, senang soleh. Obat senang soleh. Untuk kenang sih Bu. Mending di Wong Brebes ya di Wong Brebes. Wong Brebes. Assalamualaikum. Apa Bu sawer tak Bu? Engkau joget. Oke siap. Wong Brebes. Wong Brebes bos sapi. Wong Brebes saya bos sapi paling enak. Aduh bos sapi Wong Brebes paling eman. Terima kasih Bos. Iya giliran nih ayah Allah masya Allah. Ibu dikit tak? Iya dikit. Wong Brebes. Papa nih? Oh mama nih sekuat. Mama nih sekuat sayang. Wong Brebes paling eman. Wong Brebes paling sayang. Aduh bos sayur paling eman. Bos sayur, 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 bos sayur. Terima kasih bos sayur. Maaf darah, siap. Oke, Rizky ya. Apa Bu absen atau Bu Sisi? Nah bener ibu nih lu nggak bener. Mari kita nih dodok lagi Bu bener. Terima kasih Bu. Demi hubungan Wong Brebes jaga kesetiaan. Mama Nono sayang, Mama Nono sayang, Mama Nono paling eman. Mama Nono asik. Siapa Bu? Mama Nebani, Mama Nebani, Mama Nebani, Mama Nebani, Mama Nebani, Mama Nebani, Mama Nebani terus Bu. Terima kasih Mama Nebani. Senajan waru lagu oke. Kula wis duwe mireng. Terima kasih Wong Brebes. Kula ana sing duwe Ibu Doro. Sing duwe ini. Oh iya oke siap. Siapa gini Bu? Mama Nenur yuk. Mama Nenur. Mama Nenur paling sayang. Mama Nenur paling eman. Wis tak Bu. Iya dosa Ibu. Oh jaluk lagu baik. Terima kasih Wong Brebes. Lanangi status Ibu hajat abangan ya Allah aiko ya wis. Yo kaget kita nih sampai biar konon enggak. Makasih Bu hajat. Orang lengkap surate mung anak STNK langka BPKB ini. Terima kasih Wong Brebes.